Хайракан суурнун коочунар болгош кады кызгаарлык хамаатларынын Пажың интернатында 105 киши токтамыл журтап турар. Олардын көй кези психоневрологдук салбарында 4тен ийзи чыдар, 3 киши коочунар салбарында эмненип турар. Интернаттын эмчи сестрасы Оксана Пичол ары кишилер биле 15 жыл тургузунда ажылдан. Мында узан бу ары кишилердин арыглары ушу танган кадырын. Ам үргүлчү басаяна азан жалдар кирип турбас. Кирер üyelerik gözün жазын дейін шығарш. Емін таңғымыздың ачысында жалдар теңелді тұтпап тұрарыз. Ашың мандырға солса қонжығы еке бітіразы ойылды, бітанялы біз оз не ужынез безім бар. Амындық ағыр берге қады бергемді емнер аптырыстарға жерді бітания онжы қамашы болып тұра деп санап тұрамын. Эркен жылдың августа демография национал төлөвлелдин ачысында ийи чаап ажыны туткан. Тудук организациясы хүленип алган ажылын эке көсөткөн. Оран сабаш шынарлык болгош чогуур үйө хуус аасында ажыглал жекирген. Пажыңнарынын өрейлдери 4 болгош алды киши чурта аргылдыр санаттынган. Арыгланыр тыштаныр болгош чемненер өрейлдерлик эңне кол чүбө чаа видео кайгары болгош айыл чок системасы биле териттинген. Эмчилер эки ажылдап турардыр. Хосту уемде аргытынып телевизор көрүнгө ынак мен. Осы үйенде шыдыралар, жұртынар, да қайырылар жоғатыр. Азы жоқ бұзы шүлік, тағаныларыңа нақман дискотека, ханияқтарының спорт бұлы, паза, қандырқышылға мәкке, теннис, баскетбол, волейбол, өз ойнап тұрбын. Он тандықта кинолар көрдірбін телевизорға. Концертке роза концертке ekin kör. O sonda turda lecheyne nisa kaylar ol tele var sokartlar po aştanlar hermişsin azıl tele var var. On arık silı şuttucu порядоктук дисциплиналык Qorum jurum örergide жоқ, şuptu ayırba şort turarındı. Интернаттың удуртулгасынын мурнунда улук сорулгалар салдынган. Декабрда реабилитация чордары биле эм оттардан шайлар хайындыр пижер тыштаныр өрейлди паза массаж кылыр жерине организациятан. Ол ышкаш по социал албан жеринде чуг интернаттың эвес асуурнун өскө да чуртакчыларынга паашта арар өрейлди ажыткан. Чаа фельдшер акушер пунктузу тутунган соонда республиканын чер болгаш өнчү хамаарылгаларынын ямызы интернатка эмчи лабораториясынын эрги оран сабасын тамжыткан. Ам ында септелге чорттурар. Чартылгалар кылдынган соонда аңа реабилитация салбарын катта пажытындары планатынган. Ук салбырга интернаттың чуртакчыларынан аңгада тускай шерик операциясынын кирикчилери паза кадын пыжыктырып болура бар. Септелге чортун турар үйде ук жернин чагыргасын теткимжеси биле Сене Кажанынын девискеринде хоочунарга чайгы тыштанылга турлаан организациятан. Лечение самое главное. Эмнешкинде эңне кол чүе ары киши 4 хана ортосунга турбас болса эки. Ынжангаш агар пойдуска тыштанып өскө да улустар биле карылзааны олар тудуп чорурлар. Аржаанда черби 4 киши тыштаныр кылдыр 4 өгнү тиккен. Амдысында мында аңга интернаттардан черби хре киши тыштанып турар. Социал тузалыкчыларын күндө 5 катап чемгерер, оларга тыштанылга программасын тургускан. Кадынын пайдалын арга туршулгалык медицина ажылакчылары хайгарып турар. Лагерь ажылын августтун 4-сүнгө жедир уламжылар. Наталья Маспакол, Мадыр Сандан, Чайхан Тонга, Казамат Очур, ТВ Черби 4.